Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Nalor kimat terekam kabaka seng Kongres kalabu hakmat upat ba ban pendep hadin ke election jit nong mikmat syaka yeng dorbar tauan ke jela u kertong ke seng Kongres uban saya kun yakani ke election na nongkrem constituency uba John F. Karshiyeng negasingi ke khat santerik urumpang hak jing yakendu ubat ki nong tok khubor ha Shillong Press Club ula clay yakinya ki jutang balada ki pait ba ki aila dia u hakani ke kenti bamenta unsa weng yaki jing ki babun hapo ke nongkrem constituency. Ngapan pa hami pa kakam ka mahkamat ku abadi laraki pai ba ki ai ka belas ni lah ai kami nak ku abadi dengan pu katong ba ngan ya keren ba dia penbet ya ka dulir instrument of session kepada ka daw ba jong jing sakut kita ki jing itu ki do bachnong jing itu ki do barat ki do ba hima baka jimbam itu kita baka jimbam powder kata instrument of session kalong ba kata Allah ya ka kendo siap kamar pok kendo ikhlas utap ki kiwa ka ti setuju dikata ka bentar ka kam ke ka kam gumno nikmat ka ulong mo arlai bentar ka bentar ngkong kalong ulong tawai particular ya bubur di hakani ke MDC by election nakaliang iba legislature nilai i hakatu ka campaign kado kila mo kila hala syukur kemudahan di buat naso i ba naso komen ba so ka melia kala IT jaga lekut hak tu khas hotel Desember mo bede betu ka kam baga di council kan syukia ban bani pembet hak simidon ba pucingan ki nama syong dengan sopan perkemaru bah hawa raja katsam menbabi ketua High Court order ketika Sarkar Kongres kepala Rumi Komiti kepala Aikten muka di lapang komiti or traditional institution dan mereka ketika kacingnya pengklut kacing pemisutu nak lihat di council nak masa mingguan bak pencian yang kau ke komiti meeting kebangar berada balik ilak kerhu kita belum balik lebih tukar lagi ni dari council nak mak kalau ini kami tak kamu diskonsul ni kamu belum an juga senang tahu. Nama kita kerja di store jungi kita ku bagi an juga India. Kamu pinhat pangkalan bagi state government. And in any case mo, kapo jelas mereka yang tidak likely di diskonsul. Di masuk komen bahawa hak tak kapuan, kesorkan kombatsi pentam lo itu juga. Mo nak jingnya. Pergi nak lihat di council berdawa kila dawa ban pendam itu juga komiti. Dah hadir pan, mentah biang kikuat pada sokar ban mau benda jadi sokar kelalu kejengan kat South December, lagi pendek ban IT ada di council. Bakin propose, notify ke proposal ban notify ke town committee. Dia hari ni sini orang yang di jomba exceptional. Pi kadang ke Town Committee Act 1960, kadang ke Town Committee Act 1962. Nadu udrupo apa nanti ayam hawin thosem hapo dis council. Lada jen bagi MDC jen lale ya kakam ban penundur kita ki an. Kadang ra wan lesi taka mo kijing kurma hak bedi bu sam ya ka kam hawin thosem. Dan lokal palong kamu kakam kasap ta dis council makin perkat perlu balik ini. Dia hendak kerja kupor kalau kamu sosi pa, moki naki arpo kendai gut ki MDC, naki arpo kendai gut ki MDC betul. Arpo lain gut nada membaklam lah. Kila sim syuti nada belas ni ku MDC, ban, yelek kebeli election. Tengah betul syu kaya jemut cuki bagi yelek ikan ni. Hatu kum kacai berdiri mungkin hap perkat. Atau kadang ibu kacimbang dan jingsian ya su joki hak seksidu lada adu art lainut nasi art pun lainut kia simika senjam ni le ikemedi election susu mentah hagani tekata hari kebentar hukum di kibun ki an ki bagi hak tuklar kun ki dom nikmat dengan lapo undil lagi ki an
ini ship kita bentar hakaroi kapar bentar ba ala keren tuleng ba bentar hanam keren konstruksi laroi di station rem jadi kikor di station kitin hakmat kikor haman kasino di kejing babdan kejing kerdu hanam keren konstruksi kalau kepala hadu kata kat hadu bagi long kami halat kor ki pentip yang bagi hab le wai kali ban le saja shawa de ngalapu amni balada ga poi shana ta thong tumu no bikmat na tristom ban bai nge ga jikdu kumchuru kadang kejing ko haka ko kakya gasmet PhD kalau kami adu atata kad hadu ba ki hab ban thia haka wai ka kamra intention ya ko ba jin sia di belong la jong jong ko wot mo de kum ko taru la no ka jing e officer la pertip nga ba ka kum ta ka jing e kan de ko MLA na shipkia ban ya kan bagi board trap sarkar ban weng ni ta ka jing e ka hadu le se la don kala ban kentir do ya ka smith PhD saka CC idan atli likely dispensary ha kan doktor prosesi atli kini kita cembelir kawai halulung kawai hamopati but kini arcaka kita kecingnya naba kim don dang menen itrai bilang itu ingat paran ha mulai lujud sup kadang sakawai yang kapsor ke dispensary ke urban dispensary ha ke bahan taru ki hak bantidu teka pun kanok prosesi mo am tangka kipai ba lewat kakot kakia kakta dalam ini keren ya kakam ya kerap karya mak setai bon gini, barat bon gini orang setai kemud ki up ya kemariam ki up kaliur barat. Andai kata teknologi kata tu, muka bon kita di polyhouse, haka bakila akan kamai cak buat wat mentelang, kila akan kai sedia kila akan bon ki kai. Tebalai kata nakali haman ki sinong ki bangalet, kita ni am ke polyhouse kita bon sinong kita, teka mud noktik mo kat ko ha kerap karya kita tinggal abu kotong pada kata ini ka nakalang ka NGO mo tur nit ni ki om ki dawating haji perkat na ngalabu ini thongjongan ba kumba kiu kabai katulop sarkar ki om ba la kiu ka marba mati mo kadwa ti kumjuru ka ngan jere stoman kentiu ya kabai pelas ini betul haka manrega naso barang ala ya kapang Julia man kapor kita di program jangan kita pangan jumpa training ni kena syaki training center buat fair di haka risnyang di belang di doha bagi di lagi kam sujan lagi kam repair mobile kita di program sebagian betul klaim jiksiu apa blog di iskasils ni update nanti po iskasils po link blog kadang cakap bagi pahit kai. Di komputer ngaku ada pensiun nak bagi pahit yang lah penyen halak jom kejap. Nama kayu kami jam kalau long buat kira. Hakalian jom ke surok sengkit. Ngalapoi bener ngadan hakawi kisno hasmit halam tau. Hakatayo menciptayo ngadan haumyo mausam. Bat hakata kisno ngalasu ong sultan. Arpos na menjual ngawan election, but hadu kita kata surok kena sak kumcu, hadu kita kena sak kumcu. Shushu upa John Karshi yang ha kejingnya keren bat kinong patai kubor, ula ong bahapo kanong krem constituency kejingnya kun mentai ya ke election kalong hapadeng ke seng Kongres bat ke BJP, bat ukermen scam ru ba unyo ya kejing job. Namar bagi pai bahapo ke nong krem constituency kimpat priang ya ke seng BJP. Upa John Karshi yang ula kena ru baga PDF, NPP, UDP, bat kiwai kidon kejingnya trelang bat keseng BJP, daga basairu rengkat ya kidur ban pensisya bakini ki parti kia trelang bat ke BJP naduk mentah syua ke election. Parti coba ba Arden HSPP kelasya nomor dan UDP ha nongkrem nakadau bakidon ke alliance baka UDP. Wow. Kemudian kertong UDP hanong keren nomor ka jinge trailam ke jinge tekur ka
UDP bat HSPDP. Bat ka basyai kalau ke UDP kalau ke Trailang bat ka BJP ke pecahan. Ki isu ong mentang, ki site saban bat ong intan ciri ke bakai. Ti hadu mentang hadin baka ai kita ke press release ku bat mau bat panjing syai. Ti hadu mentang Konrad sama bat jubah ya ka ik malabu ko kuat bat ong bat. Kumno pin ong bat intan ciri bat BJP lata ha Manipur. Ki sawat ke beli jupi ki terekam bat ka. Hakaba mau dan nak tak meeting kat kumbu tu mesti. Nada page PDF ngalengo iba pencakan di om bamdan JD BJP. Henry iba antunya war BM joka BJP badan hak PDF apa ka isi juga PDF. Page ka show independent dulu, independent kalau kabasya iba mentaki long funded by BJP. Mo ngasoba iya so nani nantai naki khubwa nani nantai bakitur kilong haka jian jan baka BJP ni so ba niui laga ya ki balang kila bentrua hadu kartu kepisa mo tekan ulene ye gini ki rewsimet independent la gini ki sen ba per kila ya tayo ye kalau clear baka jehun hapo nokra posusi tadan kalau kaba apa dia ke BJP bagai, nama gini gini kunjung BJP, cepet cuma. Dia nak sobat omba hak jingnya cungi mentasan benar. Ka way kesur ke bumi mentah kenompa, we need a change. Iran kamu jingkelah. Tiki pai bak kidingnya tai, dah kandu kejat jingkelah makin ship mo. Di kumpa kapal mentah, dia persyang punya perkat ulu lagi di bertema uban let kini.